thank you for all these years. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dirigió al Parlamento de la Unión Europea en el 4º aniversario de la invasión rusa. Zelensky instó a las naciones europeas a continuar apoyando a Ucrania y a respaldar la diplomacia por la paz. También insistió que es crucial que Ucrania reciba una fecha clara para unirse a la Unión Europea después de haber recibido el estatus de candidato en 2022. Por su parte, Rusia dijo que los objetivos de su operación militar en Ucrania aún no se han alcanzado, según admitió el martes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Moscú ha sostenido que lanzó su invasión para proteger a los rusos étnicos en la región de Donbass, en Ucrania. Kiev y los países occidentales han descartado esto como un pretexto para una invasión que buscaba la total subyugación de Ucrania. President Trump Tuesday night painted a picture of the U.S. economy largely at odds with what economic data, polling, and consumer sentiment surveys show. Inflation is plummeting. Incomes are rising fast. The roaring economy is roaring like never before. And attacked Democrats' affordability agenda. They knew their statements were a dirty, rotten lie. Their policies created the high prices. We are doing really well. As he entered the chamber, Trump greeted 3 of the 6 Supreme Court justices who ruled against his sweeping emergency tariffs on Friday, then later slammed their decision. They got it really wrong. The president also addressing foreign policy hotspots like Venezuela and Iran. My preference is to solve this problem through diplomacy. But one thing is certain, I will never allow the world's #1 sponsor of terror, which they are by far, to have a nuclear weapon. And using an appearance by the Olympic champion U.S. men's hockey team to underscore his theme of America winning. Democrats rebutted the speech in different ways. Congressman Al Green of Texas was removed from the chamber early on for a protest. Dozens of other Democratic lawmakers attended a counter-rally on the National Mall. We are better than what is under that Capitol right now. But the official Democratic response was delivered by Virginia Governor Abigail Spanberger, elected last November, and offering a preview of Democrats' potential midterm approach. He's enriching himself, his family, his friends. The scale of the corruption is unprecedented. La familia Guthrie ofreció $1 millón a quien proporciona información que ayude a encontrar a Nancy Guthrie, según declaró su hija, la presentadora del programa Today de la cadena NBC, Savannah Guthrie, en un video publicado en su Instagram. Guthrie reconoció que su madre de 84 años podría ya haber fallecido e insistió que su familia necesita saber su paradero. Nancy Guthrie desapareció el 1 de febrero de su casa en Arizona y hasta la fecha las autoridades no han identificado a un sospechoso. La cifra de $1 millón se suma a la recompensa de $100,000 del FBI por información sobre Guthrie, según informó la agencia este martes.